Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. I Gisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Ku badukurikira kuri internet turi live kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ku nshuro ya mbere kuva Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje ko atazahatanira indi manda, uwo yifuza kuba umukandida w'abademokrate Kamala Harris yavugiye mu ruhame ashima ubutwari bwa Perezida Biden. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. Kamala Harris agira ati mu myaka 3 ishize umurage w'ibyo Perezida Joe Biden yagezeho mu mateka y'iki gihe ni ntagereranywa muri manda imwe, yamaze kurenza ibyo abandi ba perezida benshi bakoze muri manda ebyiri. Mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba, Leta y'u Rwanda yatangiye gusenya amazu y'abaturage hakurikijwe igishushanyo mbonera gishya cy'ako karere. Muri Uganda, abasirikare n'abapolisi bagose ibiro by'ishyaka riri ku isonga mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Aho muri Somalia, abarwanyi batari bake bishwe mu bushyamirane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab mu majyepfo y'igihugu. Ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ku nshuro ya mbere nyuma y'uko Perezida Joe Biden atanze icyifuzo cy'uko ishyaka rye ry'abademokrate ryakwemeza Vice Perezida we Kamala Harris kuzarihagararira mu matora kuri uyu wa mbere, Kamala yafashe ijambo mu ruhame mu muhango wo kwakira abahagarariye ku rwego rw'igihugu amakipe y'abanyeshuri ba kaminuza ari mu mukino wa football. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yakurikiranye ijambo yagejeje ku bari bateraniye muri uwo muhango. Ijambo rya Kamala Harris ryari ritegerejwe n'abatari bake ntiryarengeje iminota 5. Yibanza hanini ku bikorwa bya Perezida Joe Biden yungirije, avuga ko ari umunyakuri, inyangamugayo, udatezuka ku kwemera kwe no ku muryango we, umunyamutima mwiza kandi ufitiye Amerika urukundo rwinshi. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. Ni ijambo abatari bake babonye nk'inkingi yo gushimangira ishingiro ry'ukwiyamamaza kwe mu gihe yaba yemejwe n'ishyaka ry'abademokrate nk'uko Perezida Joe Biden yabyifuje. Muri iri jambo, Vice Perezida Kamala Harris ntacyo yavuze ku byerekeye ibyatangajwe na Perezida Joe Biden ku cyumweru ko yifuza ko ishyaka rye ry'abademokrate ryamwemeza kurihagararira mu matora yo mu kwezi kwa 11. Gusa mbere gato yuko afata ijambo, yari yasohoye ubutumwa ku rubuga rwa X bugaragaza ko yakiranye yombi iki gitekerezo. Ni ubutumwa bugira buti: ni umunsi wacu wa mbere wo kwiyamamaza, none ndaza kwerekeza muri Wilmington muri leta ya Delaware gusuhuza abakozi bacu bariyo. Uyu ni umunsi wa mbere, hasigaye iminsi 105, twese hamwe tuzatsinda. Ku munsi w'ejo, Perezida yatangaje ko nubwo yari afite umugambi wo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika, yemera ko kubera inyungu z'ishyaka rye n'iz'igihugu akwiriye kubihagarika, akibanda ku kurangiza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mu minsi asigaje ya manda ye nka perezida. Muri Uganda, abasirikare n'abapolisi bagose ibiro by'ishyaka riri ku isonga mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Umuvugizi wa polisi yavuze ko icyo ari igikorwa kijyanye no gucunga umutekano mu gihe hateganijwe imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi muri icyo gihugu nubwo itemewe bwose. Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye. Mu makuru yagaragaye ku rubuga mpuzambaga X, ishyaka National Unity Platform NUP rikoresha, umuyobozi waryo Robert Kyagulanyi bakunze kwita Bobi Wine yatangaje ko inzego z'umutekano zagose ibiro by'ishyaka rye i Kampala mu murwa mukuru. Uyu mukuru w'ishyaka yavuze ko bamwe mu bayobozi baryo batawe muri yombi mu buryo bahutaza. Yerekanye amafoto y'abasirikare bakambitse hanze y'ibiro bye n'imodoka zabo, ashinja ubutegetsi gushya ubwoba, yemeza ko bwahemukiye rubanda. Umuvugizi wa polisi Kituma Rusoke ntiyahise agira icyo avuga ku byerekeye itabwa muri yombi ry'abo barwanashyaka b'ishyaka rya Bobi Wine.
gusa yavuze ko inzego z'umutekano zafashe ibyemezo byo kubahiriza umutekano no gukumira ubukangurambaga bugamije imyigaragambyo bukorwa n'ishyaka NUP. Urubyiruko rwo muri Uganda rurateganya imyigaragambyo kuri uyu wa kabiri rwerekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu kwamagana ruswa no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ruvuga ko biranga ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu ari ku butegetsi kuva mu 1986. Bobi Wine yavuze ko ishyaka rye ritateguye imyigaragambyo ariko ko riyishyigikiye. Itegeko nshinga rya Uganda ryemera imyigaragambyo ariko abayikora bagomba kubanza kubihererwa uburenganzira na polisi, kandi ibi ntibikunze kubaho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'impirimbanyi bavuga ko gucunga nabi umutungo w'igihugu byokamye igihugu cya Uganda imyaka myinshi. Bashinja Perezida Museveni kunanirwa gukurikirana mu butabera abayobozi bamunzwe na ruswa kubera ko bamuyobotse cyangwa bafitanye isano. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Muri Somalia abarwanyi batari bake bishwe mu bushyamirane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab mu majyepfo y'igihugu. Al-Shabaab yageragezaga gufata ibigo bitatu bya gisirikare. Inkuru irambuye na Diane Ninazwe. Umwe mu bategetsi bajeje umutekano akorera habereye uko gutana mu mitwe yatangaje ko inteko za leta ya Somalia zahavuye ziburizamwo ibitero vy'umurwi wa Al-Shabaab. Uwo mutegetsi yemeza ko ingabo za Somalia zashoboye guturitsa ibibombe 4 abarwanyi ba Al-Shabaab bari bateze mu mamodoka. Ayo mamodoka yari ku birometero bigera kuri 80 vy'umanuko bushira uburengero bw'igisagara ca Kismayo mu ntara ya Jubaland uvuye Mogadisho. Ivyo bibombe nta kintu na kimwe vyononye nk'uko mutegetsi mu gisirikare ca Somalia abandanya kubivuga. Ku rundi ruhande abategetsi bo mu ntara ya Jubaland bashize ku mbuga ngurukana bumenyi amavideo atandukanye yerekana ibiziga vy'abantu 35 bari bambaye impuzu za gisirikare hafi y'imihana yahitwa Buluwo Gzaji. Amakuru yo hirya no hino tuyasoreze mu Bushinwa, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba azasura icyo gihugu muri icyo cyumweru. Ibiganiro bye n'abategetsi b'u Bushinwa bizibanda ku mahoro n'umutekano muri Ukraine. Fidel Niyongabo ni udufitiye inkuru. Dmytro Kuleba azogendera Ubushinwa kuri wa kabiri ku butumire bw'abategetsi b'ico gihugu. Ibiganiro azogirana nabo bizoba bishimikiye ku kugena ibitero Uburusiya bubandanya gukora mu gihugu ciwe vyohagarara, hamwe n'uruhara Ubushinwa bushobora kugira mu gushika ku nyishu kubijanye n'intambara mu gihugu ciwe. Kuleba azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'Ubushinwa mu rugendo azogira kuva ku itariki 23 gushika ku itariki 25 z'uku kwezi kw'indwi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko ikibazo gikomeye cyane azoganira n'abategetsi b'Ubushinwa ro kurondera uburyo bwo guhagarika ibitero vy'Uburusiya n'uruhare Ubushinwa bushobora kugira mu gushika ku mahoro y'ukuri. Urugendo rwiwe ntirusanzwe mu gihe Ubushinwa bubonwa ko bucuditse cyane n'Uburusiya. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje mu mwaka wa 2022 ko ugukorana hagati y'igihugu cabo n'Uburusiya kutagiraho kugarukira. Hari iminsi mike imbere yuko Uburusiya butera Ukraine. Naho Ubushinwa butiyamirije ibitero Uburusiya bubandanya gukora muri Ukraine kandi bwabandanije gufasha ubutunzi bw'Uburusiya, abategetsi ba Ukraine baritondeye ivyerekeye kunebagura Ubushinwa. Ubushinwa ku ruhande rwabwo bwatangaje ko imigenderanire yabwo n'Uburusiya ata gihugu na kimwe kindi igeramira. Barakoze bagenzi bacu badugejejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika. Mu kanya turajya mu makuru arambuye. Twabibabwiye mu kanya ko Perezida Joe Biden yasezeye mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uyu mwaka. We n'abandi bakomeye mu ishyaka rye bashyigikiye ko Vice Perezida Kamala Harris amusimbura nka kandida nimero ya mbere. Mu nkuru zihariye zisobanura ibirebana n'amatora yo muri Amerika, turarebera hamwe ibizakurikiraho n'ibibazo bishamikiyeho. Thomas Kamirindi niwe wabiduteguriye. Abanyapolitiki, abanyamategeko, abahanga mu by'amateka bavuga badashidikanya ko icyemezo cya Perezida Biden ari ubwa mbere kibaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari ataraba kandida 100%. Yego yatsinze amatora y'amajonjora yose yo muri leta zigize igihugu uko ari 50, ariko hari hasigaye ko n'inama kaminuza y'ishyaka convention mu Cyongereza imuha umugisha wa nyuma.
izaterana kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 z'ukwa munani gutaha i Chicago muri leta ya Illinois. Aha niho babona ingorane za mbere za Kamala Harris. Bibaza niba n'intumwa zizajya muri convention nazo zizamujya inyuma nta gutseta ibirenge. Hejuru yabyo baribaza niba Kamala Harris azabasha kwigarurira amajwi yo muri leta zimwe na zimwe zigoye ishyaka ry'abademokrate nk'uko Gary Schmidt yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Schmidt ni umushakashatsi mukuru mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki cy'i Washington DC cyitwa American Enterprise Institute. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba Kamala Harris ukomoka muri California wo mu bagendera ku matwara y'impinduka zijyanye n'igihe tugezemo azagira ingufu ahantu nka Michigan, Pennsylvania na Wisconsin abademokrate bakeneye gutsinda byanze bikunze kugira ngo bagumane perezidansi ya Repubulika. Kuri ibi Peter Lodge, mwarimu w'iby'itangazamakuru n'imikoranire n'abaturage muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga George Washington University ya hano i Washington DC, yongeraho mu kiganiro yagiranye nawe n'Ijwi ry'Amerika ko Kamala Harris atazwi muri rubanda. Abantu benshi ntibamuzi. Yego yaratowe ku myanya itandukanye inshuro ebyiri ku rwego rwa leta muri California. Yego ni umunyabwenge. Yego yabaye umushinjacyaha. Yego yariyamamaje ari kumwe na Biden ku rwego rw'igihugu ku mwanya wa vice perezida wa Repubulika. Azi rero ibyo arimo akora. Abademokrate benshi baramuzi, ariko ku rwego rw'igihugu ntazwi nk'uko Perezida Trump cyangwa Perezida Biden bazwi. Ikindi kibazo abahanga b'ingeri nyinshi batirengagiza gifite imizi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni icy'ivangura n'urwango bishingiye ku gitsina n'ubwoko. Basanga kuba umugore, umwiraburakazi ufite n'inkomoko zo muri Aziya bishobora kuba imbogamizi kuri Harris ishyaka rye riramutse rimwemeje burundu nka kandida waryo. Ise wa Harris ni umwirabura ukomoka muri Jamaica, naho mama we akomoka mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu myaka 248 Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze ivutse, ku baperezida bayo 46 bamaze kuyitegeka nta mugore n'umwe urimo. Harimo umwirabura umwe rukumbi, Barack Obama, wabaye umukuru w'igihugu wa 44 kuva mu 2009 kugera mu 2017. Kuri Harris, umutegarugori Latosha Brown wazobereye mu bya politiki kandi akaba n'umwe mu bashinze umuryango witwa Black Voters Matter, yabwiye ikigo Reuters ati byanze bikunze bizamubera ikibazo. Black Voters Matter ni nko kuvuga ngo n'amajwi y'abirabura afite agaciro. Kuri ibi byose hiyongereyeho ko abademokrate bemeje Harris nka kandida wabo, kandi we ku giti cye yatangaje ko ari kandida, yaba afite igihe gito cyo kunga ubumwe bw'ishyaka no kwiyamamaza. Uhereye kuri iyi tariki hasigaye iminsi 106 kugira ngo abaturage batore ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Naho ku by'ubumwe bw'ishyaka bigaragara ko abarikomeyemo bose bari inyuma ye, kandi nta n'umwe uravuga ko ashaka gupiganwa nawe. Nubwo bimeze gutyo bwose ariko abademokrate benshi baha amahirwe Kamala Harris. Ariko se Kamala Harris ni muntu ki? Afite ayahe mateka? Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi. Madamu Kamala Harris ashobora kuba umugore wa mbere w'umwirabura n'umuntu wa mbere ufite igisekuru muri Aziya y'Amajyepfo utsindiye itike yo guhagararira ishyaka rikomeye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Madamu Harris amaze imyaka isaga 3 ari nomero ya 2 mu gihugu. Nyuma y'aho Perezida Biden yivanye mu guhatanira indi manda ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri iki cyumweru, Madamu Harris yahise abuhabwa amahirwe menshi yo kwemezwa nk'umukandida. Mu gihe yagiye akora imirimo myinshi nka visi perezida, yagiye anagorwa no kuba imirongo ye ya politiki yakwemezwa ndetse no guhuza n'abatora. Kamala Harris yanditse amateka mu 2020 ubwo yabaga umugore wa mbere utsindiye umwanya wa visi perezida muri Amerika, ndetse aba umwiraburakazi wa mbere n'umugore ufite igisekuru muri Aziya ugiye muri izo nshingano. Yagiye muri izi nshingano yitezweho ko mu bihe bizaza ashobora kuzaba ari utwaye ibendera ry'ishyaka ry'abademokrate, bikaba byashoboka ko ari ugenwa nk'umukandida perezida waryo. Mu gihe Madamu Harris yahise atangirira ku mirimo ya politiki ikomeye nka visi perezida, akenshi wasangaga ari ibibazo by'urusobe byagaragaye ko byamugoye cyane ko imirongo ye yo kubikemura itsindira ubwiganze mu nteko.
umwe mu mirimo ya mbere yahawe wari ugukemura impamvu muzizi ikibazo cy'abimukira ku mupaka wo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byagombaga gukorwa binyuze mu kuzamura imibereho mu bihugu bya Honduras, El Salvador na Guatemala. Iyi nshingano yamushyize ku ruhembe rw'imbere mu kibazo cya politiki gikomeye cy'abimukira. Mu 2021 ubwo yari mu kiganiro na televiziyo NBC nyuma yo kubazwa impamvu atasuye umupaka wa Amerika na Mexique ubwo yagendereraga Amerika yo hagati, Harris yatanze igisubizo cya rusange biboneka ko cyapanzwe. Aha yagize ati, sindajya ariko no mu Burayi sinsobanukiwe n'icyo aho ushatse kuvuga. Nubwo abakozi bo mu biro bya Madamu Harris bagiye bavuga ko we nka visi perezida yahawe inshingano zo gusuzuma impamvu muzizi zitera ubwimukira atahawe izo kurinda imipaka, ubutumwa ubwo yageneye abatekereza kuba bimukira ubwo yasuraga Amerika yo hagati bumuhuza neza n'iki kibazo. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ari hamwe na Alejandro Giammattei wari perezida wa Guatemala icyo gihe, Madamu Harris yagize ati, ntimuzirushye muza kuko muzasubizwayo. Madamu Harris kandi yahawe inshingano yo kuyobora umuhate w'ubutegetsi bwa Biden wo gutambutsa itegeko ryerekeye uburenganzira bwo gutora n'amavugurura mu bijyanye n'amatora. Iyi mishinga y'amategeko yombi ariko byagiye bigorana ko yatorwa ngo yemezwe na Sena yari yuzuyemo guhangana. Abashyigikiye Harris bavuga ko mu bihe bya vuba arimo gushyigikirwa cyane kubera gushyira imbere ingingo zikomeye nk'iy'uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'amavugurura mu bijyanye no gutunga imbunda. Umwanya wa Harris mu ngoro y'umukuru w'igihugu wazamutse ku rwego rwo hejuru biturutse ku myaka ya Perezida Biden. Biden azaba yujuje imyaka 82 mu kwa 11 k'uyu mwaka, kandi amakusanyabitekerezo yerekanye ko benshi mu banyamerika bumva ashaje cyane byo kuba atategeka indi manda. Ikusanyabitekerezo riheruka gukorwa n'ikinyamakuru The Economist muri uku kwezi kwa karindwi ryerekanye ko 73% by'abatora bo mu ishyaka ry'abademokarate bashyigikiye bashimitse Harris nk'umusimbura wa Biden mu gihe perezida yaba yivanye mu irushanwa. Na mbere y'uko aba visi perezida wa Amerika, Madamu Harris yagiye aca uduhigo twinshi mu bya politiki. Uyu mugore uvuka kuri se w'umunyajamaika na nyina w'umuhinde yabaye umwiraburakazi wa mbere wabaye umushinjacyaha mukuru wa Leta ya California, anaba umugore wa mbere ugiye muri izo nshingano. Itorwa rye mu 2016 nka senateri muri Sena ya Amerika userukira Leta ya California ryamugize umugore wa mbere ufite amamuko muri Aziya y'Epfo uciye ako gahigo. Ese hanze ya Amerika bakiriye gute izi mpinduka mu bikorwa by'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mu Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Victoria Ingabire Umuhoza aravuga ku cyemezo cya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe cyo kutaziyamamariza umwanya wa perezida mu matora y'uyu mwaka. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Eric Bagirubusa. Iyo nkuru nayumvishije kandi irashimishije, ngo byari bimaze iminsi bigaragara abantu bambwira baturakuze. Hari rero nho bigaragarira umunyepolitike ushyira imbere inyungu z'igihugu cye, ushyira imbere inyungu z'ishyaka rye, ushyira imbere inyungu z'abaturage be, akavuga ati nibyo koko niba mubinsabye, kandi nawe akiyumva akavuga ati birakwiriye ko ndeka akageraho abandi bajyaho. Ni icyemezo cyashimishije kandi ntabwo ari ubwa mbere Biden afata icyemezo kingana kuriya muri politike ye. Uribuka mu gihe cya apartheid muri Afrika du Sud hari politike y'ivanguraruhu, abirabura bakandamijwe cyane. Mu banyepolitike bake batinyutse gufata ijambo ryo kwamagana politike nk'iyi gihe abandi bayobozi bahitagamo kwifata. Kandi none ikindi kishimisha none kurushaho ni uko yongeye no guhitamo wari umwungije uriya mudamu uri visi perezida Harris, akaba yamushyigikira nk'umutegarugori w'umwirabura, akavuga ati rwose ndamushyigikiye nawe abe yaba perezida, kuba ari we yatanze nk'umukandida. Ni ibintu bishimishije cyane, ntabyemera ariko nibura kuba yabikoze ni ikintu gishimishije. Ku ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rwa Afurika bivuze iki? Ubundi biriya byagombye kutubera urugero rwiza, butari ku Rwanda gusa, kuri Afurika yose. Umuntu akamenya kuvuga ati ndakuze, reka ntanga umwanya, reka se no gukomeza kugundira umwanya, reka mpe n'abandi. Nuko ni urugero rwiza rwo kutagundira ubutegetsi, rwo kudashaka kwiharira, ahubwo umuntu agashyira imbere inyungu z'igihugu cye, inyungu z'abaturage ayobora. Uhuye na Biden wamubwira iki? Biden namushimira, namubwira ko akoze igikorwa cy'ingirakamaro, ko yari afite uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza ndetse n'ishyaka ryari na benshi bariho kimushyigikiye, ariko kuba ubwo avuze ati mpisemo kuba ngiye ku ruhande, ndeke harigira undi ufata uwo mwanya,
ni ikintu gikomeye cyane muri politike, byagombye kutubera urugero nk'abanyepolitike, abantu bose bari muri politike, kumenya iteka gushyira imbere z'abanyagihugu bawe kurusha gushyira imbere inyungu zawe bwite. bikurure ubizane mu Rwanda. Mu Rwanda turacyari kure kugira ngo tube twashobora kuba intambwe nk'iriya ishobora gukorwa, umuntu wabe yayobora igihugu avuga ati ndarwaye reka ndekeraho, cyangwa se mfite ibibazo ibi n'ibi reka hagire undi ujya ku buyobozi. Turacyari kure ku bintu byo kuba umuntu yakwemera kwegura ikavuga ati ndeguye ubutegetsi mbuhariye abandi. Kugeza ubu abayobozi twagiye tugira mu Rwanda ntawe uratera iyo ntambwe, ntawe ugeze atera iyo ntambwe. Mbese Victoire Ingabire, ukurikije ibintu bivugwa mu Rwanda, hari abantu bavuga bati mbese araryama agasinzira. Ukurikije ibyo bintu bivugwa uriyumva ute? Njyewe ndatekanye rwose, nabonye abantu muri iyi minsi barahagurutse barya, nayoboye ikintu cyabaye igihe nshaka navuga nti ikibazo cyabaye ni iki. Ntabwo nari mu matora y'abiyamamarizaga kuba umuyobozi w'igihugu, ntabwo uburenganzira narabuvukijwe, ariko amatora yanarangiye. Ariko urebye kuri za social media, ba bandi bose bahawe ngo inshingano zo kuturwanya barahugutse barahagarara. Ndabizi amatora yararangiye, nditurije nibere iwanjye, bamwe bati ni mumwice, abandi bati ni mumufunge, abandi baranyifuriza ibibi. Ariko reka mbabwire, ndagati gatetswe n'Imana rwose. Njye nemera Imana, nzi ko ibitari mu mugambi w'Imana kubindeba ntabwo bishobora kumbaho. Ntabwo ndi hano kubw'impanuka, ndi kubw'ububasha bw'Imana no ku bushake bw'Imana. Ntabwo rero ndagira ngo mbwire abantu muri iyi minsi bahagurutse kuntuka, kunsebya, kunyifuriza kwicwa, kunyifuriza gufungwa. Njye nta munyarwanda n'umwe nifuriza ikibi. Umunyarwanda wese ndamwifuriza icyiza. Abanyarwanda icyo nifuza ni uko dushyira imbere gushaka uburyo twavana igihugu cyacu mu bukene, gushaka uburyo twakubaka igihugu kigendera ku mategeko, gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu akaba ariho dushyira imbaraga kurusha kwirirwa duhamagarana ibintu byo gutukana, ibintu byo kwifuriza inabi Abanyarwanda. Uwo muco mubi tuwucikeho, twimike ubupfura bwarangaga Abanyarwanda kuva kera. Njye nkunda kuvuga ngo ngo ibisubizo tubikure mu muco wacu no mu itegeko nshinga niko byanditsemo, ariko birababaje ko uwo muco wacu tuwurenga. Ntabwo mu muco w'Abanyarwanda habagamo nk'ibi byo mbona kuri social media uyu munsi, umuntu yifuriza indi inabi, amwifuriza ikibi. Ndifuza ko Abanyarwanda tugaruka mu bupfura, Umunyarwanda akifuriza undi icyiza. Naho rero nsaba abanyapolitiki b'Abanyarwanda kuzamura politiki y'igihugu, tukava mu bintu by'amafuti byo gusebanya, ahubwo tukajya muri politiki koko y'ubuzima bw'igihugu. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. uwo yari umunyapolitike Victoire Ingabire Umuhoza mu kiganiro n'umunyamakuru Eric Bagira ubusa. Tugumaho mu Rwanda, mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba, ubutegetsi bwatangiye gusenya amazu y'abaturage hakurikijwe igishushanyo mbonera. Abaturage basenyerwa baribaza uko bagiye kubaho batagira aho kuba kuko nta ngurane z'ubutaka bwabo bahabwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba leta ko yasenyera aba baturage ariko ifite n'aho kubatuza. Inkuru y'umunyamakuru Gloria Tuyishime. Mu mpera z'iki cyumweru nibwo abaturage batuye mu murenge wa Rugerero, akagari ka Rwaza, umudugudu wa Rebero, bumijwe n'uko ubuyobozi bw'umurenge bwatangiye kubasenyera nta nteguza. Igisobanuro rukumbi abaturage bahawe ni uko bubaka nta byangombwa by'ubutaka bafite. Uyu mubyeyi ntiyifuje ko imyirondoro ye ijya mu itangazamakuru. Twageze aho atuye, ubuyobozi bumaze gusenya inzu ye, yabuze epfo na ruguru kuko banamusenyeye adahari. mutubabarire kuri iyo nkuru ishobora kuba yagize utubazo tw'amajwi. Reka tuze kugerageza kuyikosora, hanyuma tuze kubagezaho makuru yacu ataha. Tubasabye imbabazi kuri icyo kibazo. Kandi yumva ko yubahiriza amategeko n'amabwiriza yose ateganijwe.
mutubabarire kuri iyo nkuru nk'uko nari mbibabwiye mu kanya, habayemo akabazo ka tekinike. Ayo majwi y'umunyamakuru wacu yatwohereje ntabwo ameze neza, turaza kuyakosora hanyuma inkuru tuze kuyibagezaho mu makuru yacu ataha. Ariko mbere y'uko dusezeranaho tubibutse ko ku nshuro ya mbere kuva Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje ko atazahatanira indi manda, uwo yifuza kuba umukandida w'abademokrate Kamala Harris yavugiye mu ruhame uyu munsi ashima ubutwari bwa Perezida Biden. Yagize ati mu myaka 3 ishize umurage w'ibyo Perezida Joe Biden yagezeho mu mateka y'iki gihe ni ntagereranywa. Muri manda imwe avuga ko yamaze kurenza ibyo abandi baperezida benshi bakoze muri manda 2 bagiye bategeka. Mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba twari tubabwiye ko leta yatangiye gusenya amazu y'abaturage hakurikijwe igishushanyo mbonera gishya. Iyo nkuru yajemo akabazo, turaza kuyibategurira neza tubagezeho mu makuru yacu yo mu gitondo. Muri Uganda abasirikare n'abapolisi bagose ibiro by'ishyaka riri ku isonga mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Naho muri Somalia abarwanyi batari bake bishwe mu bushyamirane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab mu majyepfo y'igihugu. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Hanyuma Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru, Etienne Karekezi niwe wari uyayoboye. Reka mbasezereho mbasigire iyi ndirimbo ya African Queen, indirimbo y'umunyanigeria Two Face.